Friends, finally reached the destinations. Vet en tutkan Habibi Tut av farlig Gitt en time Vet en tutkan Habibi Burj Khalifa, man, Burj Khalifa. Habibi Tut av farlig Gitt en time Habibi Tut av farlig Gitt en time Vet en tutkan Skyscrapers. And now we are waiting for our cruiser ship. That behind me, that is 7-star hotel, one and only in Dubai. The world famous Burj Al Arab Hotel.